Ka te tiwi e rimara e toi ana ki te rā Kirihimete, kua puta ngā wanga o ngā whare toha kai, i te mea kāre i te nui wārātau kai, hei toha haere atu mārātau ki ngā whānau rawakore. I haere atu ara paira tāwhai ki tētahi o ngā whare toha kai nei, i tēnei rangi nei. Koinei te kāpata kai a te hunga rawakore o Tāmaki Makaurau. He iti rawa mā te katoa. We're seeing a lot more people coming to us for help. And at the same time, we're not seeing as many donations coming through the door. So it's a little bit less festive than usual. He puku mahi katoa te wāhinei i nā wā o Kirihimete. I nā te nui o nā whānau e kimi kai ana, e kimi rawa ana hoki. E rua rau neke atu nā whānau i ara ka haere mai ki konei, tiki kai ai mā rātau. Can you help us to see those dogs? You know, 200 people in a pretty small space and just the queue just keeps growing. I te mea kāore he nui nā tāngata e koha kai ana, kua mate rātau ki te hoko kai mana moni, hei utu kai mahi. The reality is we're not going to turn anybody away from our doors. We will go out and buy food if we need to, and then we have to start thinking about how do we make the money to cover that later on. I tērā tau ko tahi mano rimarau nā tāngata ia marama i whai āwhina. Engari kua piki ake te nama i tēnei tau, ara ko tahi mano nā tāngata i taimai i te rawiki. We're putting through about 200 food parcels a day, and every food parcel needs to last a family for 5 or 6 days. So, you know, it's a very big grocery bill. Ki te kore nā koha nā tāngata, a kene ka kore nā rawa te rawakore i tēnei Kirihimete. Rāpara tāwhai, te karere.